hlala phasi ba. Hayi hlala phasi. Thathe ngithathele imic naso ungichazisele ngendlela ongichazisela ngakhona. Mama neso. Hlala phasi. Bamba wena uzakubona hlala phasi. Hlala phasi ba. Mr Dube hlala phasi. Ungafuni ukuthi sikuhlalise ngendlela engasiyo. Hlala phasi bamba so. Amba so. Yonke into oyichazileko uzoyichaza and step by step. Uyazwisisa? Uzoyichaza kuya ngendlela esikhulume ngakhona. Sikhona ukuthi sizwane. Uyayibona? Mr Dube. Ngiyathokoza ukuthi ungiphile information. Ngize la ngenxa yokuthi umbuso uyalahlekela amandla. Niberekisa into zesasa for ukuhelebha abantu nithi niberekisana nabo dokotela. Abantu ngapha bahlupheka. Uyenza njani into njengaleyo baba? Akusinjalo. Akusinjalo ngiphethe record yakho ungafuni ukuthi ngidlalele. Mina uzongichazisela ukuthi kuba yini umbuso uyazi ukuthi wena ukhona ukuhelebha abantu ukuthi balimele bangakalimali. Uthi balimele nodokotela lo. Uzosipha udokotela loyo usiphe nokuthi udokotela ngubani. Njengoba uberekisana nodokotela. Angitsho. Uzosipha bonke abantu. Angitsho wena bobereke sasa. Angitsho ubereke sasa amaform la bakunikeza siyabona nestembu nasi ekuphileni medical center nguye udokotela wakhona lo ngubani lo uMahlangu Rose Phumzile ukutshela neID Mahlangu Rose Phumzile naye ngokunjalo naye kose uyokwenzela ukuthi ulimela ngakalimali ngilokho zama ukutsho khona uyenza njani ba umdala kangaka into so ngiyakubuza kokugcina kuba yini wenza into njengale ifraud enje Akusingile babu Mahlangu bamahlangu Mr Dube Dubula uyenza njani into nje into efana njengaleyo uthola pha amandla wokucorrupta yazi amaphandle or whoever omenzela uyazi ukuthi abantu bahlupheka bakhona ukuthola imali zesasa wena uyazi creator zingaki izinto ngiba uyosicheckela zonke izinto ngendlini zivele khona la before nangabe ufuna ukuthi uzibone usetshela kuyomela ukuthi usikhiphele yonke into bayingaka abantu abahelebhileko abathize bakhubazekile bangakakhubazeki wena ubenzela ukuthi into zi approve abenzelwa ngemba nje udokotela nguye yona nguye lo udokotela sizomfonela nje inombolo lesibona ukuthi ziyangena ngibani uberekisana naye esasa esempupuru phela ngiphethe record yakho yonke ngizokudlalela yonke into yonke boyikhuluma beyizwakala ngaphakathi correct you understand manje ngikuyoba indaba ukuthi Nkosi emaseleni uyangizwa correct why wenza into nje umdala kangaka ngendlela udokotela uthize kuwe mde wena ubereke une office ekamrini asikhambe sokungena ngaphakathi lokho konke lokho bufakazi asingene uzosikhombisela ukuthi uberekela ngakuphi ngapha kusikho berekela ngakhona uphumile ngapha usesengapha ngapha endlini enkulu osesingena endlini enkulu ngapha kusana office la siyazi ukuthi uphumile wayesileta ngapha sifuna ukungena ngapha endlini enkulu asingene une office khona ngapha ziphe ezinye pha sinikeza yonke into nayo okay ngicela ukuthi ngicheckele khona ngapha emakamrini ngoba uba ubona ngathi pa ngiserious into ngikhuluma ngayo yakuzwa lo ngubani lo umgcwalisela sesasa la ekhaya sesasa lo sethi njengoba udokotela handwriting bathi chronic patient so what hard working and what ke ngithola niyathola wonke amaphepha ngapha ngoba amaforum laba ngifuna ukwazi ukuthi sasa iyakwazi konke lokho na ngiphethe ufakazi obuningikhulu ungalingi uzama ukuvika why wenza into eso bobereke sasa ngisho akusingimi ngibone akasivulele sibawusivulele ngapha ne ulukuzana uphethe isikhathi ngapha ke kamera lakamako ke lezi nezithole phi lezi kamrefi checkang everything maye wena bawuthi usesena ama forum naka ngitsho udokotela uyokuphi permission ukuthi ukwenze konke lokho ama contact nama ID wabantu bonke lawo baphetheko la napha bakhona uyababhalela ukuthi udokotela uyakuvumela wena
ngapha sesibhedlela niya approviwa nina nama contact bonke labantu laba bala dlale tsona kamuka musingapha le office lesasa nazi nentembu yonke into ifront engaka Mr. Ma ID wabantu boko benzelako la ma ID copy wabo bonke lapha benzela ngudokotela loyo kosusikhombise yena dokotela kosusikhombise yena jama baba asika shift jama basi kubawile ukuthi sikhombise ekamreni siba ukuthi sikhombise ekamreni sikubawile Mr. Ubanjiwe namhlanje ubanjiwe why nenza so ngombuso wekhethu akusingemi mfowethu ubani okay imvumo yokwenza lokhu ukuthathaphi ke sibuze ngakuwe uthola kudokotela ke wabereka kusasa ne you are a retirement sasa worker so mawuqeda uphuma ne experience ukuthi uzivulele isasa ngapha ejardini ngakwakho into bani oyenza kuleyo bathini bomndeni khenu naloko ubhizi uziphilisa kabuhlungu kangaka ngokuhlukumeza umthetho ayikho indlela enye ukuthi ungakhona ukuziphilisa ngayo rather than ukuthi wenza this is something very serious awu deserve ukubala uhlezi nje amaphepha la bonke abanikazi bama ID laba bonke benzekile kuyomela ukuthi usikhombise so that ukuthi ugovernment abe aware ukuthi wenza ini. How do you corrupt the justice system yela eSouth Africa? Isasa uyazi ukuthi abantu bahlupheka isasa abantu ba refuse wena ukhona ukuzi approve nodokotela wakho akunadokotela owenza naye uzenzela ngapha yonke into udokotela lena ngithi ngizokucala wonke ama form ukuthi intembu lezi ngeza kuphi kuyomela ukuthi usikhombise ukuthi isasa it's aware of this ne memorandum nasi umdala kangaka Mr. All those applicants la akhona la zonke lezi zinto lezi kama ukukhethu umuntu uhlala ngapha ke khona yabona ungasitshela iqiniso asivele uyakhamba kuyomela mamela asiphume awungitshela ngisho ukuthi uhelebha kuyomela ukuthi ukhuluma amaqiniso nawe ungakhuluma amaqiniso siyahluka nawe siyakuwona ukuthi jam asilisi indaba sesikhiye bamahlangu kuyomela ukuthi ukhulume nami iqiniso uyezwisisa kunjani ungangitsheli ngodokotela unesikhathi esingangani wenza into lezi bamahlangu ngiyobuza kokugcina kuyomela ukuthi ngibize iveni nje unesikhathi esingangani wenza into lezi plus minus ne bamahlangu awungiphenduli plus minus 2 years bamahlangu is more than that bamahlangu we've been escalating you besiloko sibisikulandela so yonke into baningikhulu abantu abaholayo ngalesi sikhathi abaphasiswe nguwe baningi abahola kwemali sasa abantu bathoga imali sasa abadisable abayiholi wena ungangithatha nginje ngiphelele ngiso ngikhona ukuziberegela ngithola imali sasa bakuthokoze bakunikeza lo change leyo bese wena uroba ijustice system bamahlangu ifraud engaka ngesasa uhlulwa yini njengoba uzitshalele egadini nophume omdala kangaka uzwa ngathi uvelele bezimba bafuna ukuvuka bofila that ukuthi ikhona into engase right ngathi ne ngabo bane ngathi nasifika or ufuna ukuthi ngidlalele record yakho nangabe ufuna ukuphika ngidlalele record yakho uzilalela ukuthi bothini ngiyidlala mfowethu ngikuthule ngikhulumile ukhulumile ukuthi uyakwenza maye then ke mina waye nje ngibona lokho ubhizi ungijika bayingaka abantu abahola kungaphasi kwakho ngaphasi kwakhe udokotela ngiberekisana naye akunadokotela oberekisana